Kum Shi benta ban kan mau buram ya kalin ko senam singiap ka bashi spak kandai po jong u Tirot Sing Syiem. Hakasi pale jong katayo la plepat ba yu Motdur Shi Rynnieng jong klawat kariu bala peniang hakasnong Laitarted hanong tliau ka bahab ka district Eastern West Khasi Hills. Tur saprang Tirot Sing Syiem Unveils Syiem yaki kun samla jong ka Hindu Trap Youth Council bakin tur saprang kumau hapadeng kicing bak kicing ale. La plepat ba yu Mot tenam jong u Tirot Sing Syiem dok Syiem kena ke manong klau Dr. KM Syiem lia hakabale dan lang presiden ke HYC ba roi ke parsen rem kinong lam keseng ke bentuk yu ba rem board G Saibon ba don bok lang karling do ba Isaac ba Mot bat kibe bat kene ke jingtai yu Mot jong Tirot Sing ke deru shi benta jong jing rakyat ke HYC ya ke jing tap khatwe snem jong ne keseng u Dr. KM Syiem lia ba jing kren blero ke HYC ke balate yu Mot jong Tirot Sing bat ulakan tu ke samla bagian board ke Syiem ri jong u haman lagi kam ke bagi debentre ke lang salang kenang ban kentiu ki paradok para senam u presiden ke HYC ulapan pau ke jing sngungu kinong elam ki bahaswa ki bakentup yu ba Peter Lawai ba Robert Jun Karjarin ki bela prat lenti ke seng hado bala yo lat ban trevor ba na kebenta bantai du Mot ba arp sau pro jong Syiem bakrau Tirot Sing Syiem akan kesni lapun ku buram yu Dr. KM Syiem le bat ya ubarikor uba Rafael Warjri ban kiwe barikor jong Kadwiti Academy bala pladru ya ka kodur lung kedok alot jeng kon la doj jong Syiem Tirot Sing bat ka kot khasi folk demokrasi bala tho du ba Rafael Warjri bat la pedi ku ipeng ya kan ke jingelang de jing ruai na ki kaitor bat ki duhalia Tur saprang si pai kari, tiên thi ra